sharinga mwabaye kuba abantu barungi okwisira izoba mutegereza akatare kanyu nuko kutunga akatare akasya k'umurembe nyina kwa michime yagamba natunga apology okumba memba wa parliament bantu mukashishi honorable Mwinempaka, honorable Rita nipabya na honorable Rukali kabise cyugiye cyumve cy'ubara hamwe konkaba twine bahanuya hamwe n'itwe ikityo ntwara ni president yantuye mutware inabashare mungara mpango mutere president Museveni sharabo aticheza ngo abanyambarira tubombekere akatare kasya ka biliyoni 21 yonanu yakibura konkana zafunga izoba yo katongozi cyane no kugira ngo ngaha abashubuzi mwanisha n'amasimu ngo independence park abanyamanda rufenya abanyamanda kandi spread byabakabya kandi akatare kawiye tukatuje tukazemu tuzomu order president yaza kuisha shamini mu katarekani mu temeje kurungi era katongoze kurungi inakusima basta bali baneswe commissioner yetu bale no mu ngokoze commissioner destiny anakurerera kukabyona iyi yaje warakurerera kushaka sana kuzaje ba abashubuzo mukatare na engineer bebe ko beka katara hamwe n'abatufiye sente kureba mutwaye beka katara kumwe na basima no mu rumuro gifuza munchereze sime w'ikirisa kachereza Robert yero n'ihoro kwatambara sebo nishoboye rero batafite n'ingo rwanda meya n'umwekenesereza mweya n'umuntu muke baza kumubwira yuko ukebwe konko mutuma gwe n'inkuko nyamisho n'ikushituju nawe ariko amagezi y'uki kwata ubakwata constitution ubakwata katare n'ikakwata akataraka ukibura n'ikakwasa Council Yambara City Nakatare City Yambara Council. They are the landlords. Imwe muri abapangisa mpangisa mukoreramu twicariza no kumurakure azariza kushaba ubereza kutwawe tucengane twaza tukabunga kare twaka twaza twaza kugira bikiri bisukushatu umutari twigwireho ikizobi cyo kubanza n'abantu abajya mu katare kandi bashimiye kuba batakara umuka bushobozi umuntu kwisha kwetobeka mu mashubuzi abashimiye kuba bajya mu katare kandi utashimiye kuba bimwe rero katuretere ikiziga so ikibuzo nikigira nabari abashimiye kubona bakora akatara ka gavumenti komekire hakumushubuzi ubutwa kugira ngo natungo sente buke umuntu wa hansi ikikuma isano hatashimiye kuba umuntu atashimiye kuba umushubuzi mukataraka naba owekitinisa meya n'abakansara bawe abo urubuga rwa Mbarara City n'umukurikizo wa kuba bashubuzi mukataraka kamuturaka w'urubuga rwa Mbarara hamwe n'abakanturaka bahishoni n'abakozi b'ito ba gavumenti abafunzwe imishahara ya gavumenti umukatari w'umuntu utatungamo imidara abakashatu n'abantu b'abahanga atari abanyantike twatambura twayitondora n'ingare konkakorera mu manyangu uyine duka yawe urukuyo rw'umushubuzi
uine hoteli, uine za hardware, uri umwapiri, uine ibintu byawe. Umwe mu Katare tori umushobozi utaza muko mushobozi izo kureba ibyo kurya bigogera. Icyo ni ikibazo cyo kubanza kiri gushaka umudere bwite. Wrong vendors. Uko urimo gutunga abantu bashoboye kuba bari mu Katare. Icya kabiri ikibazo kiri gutunga no mu greed, corruption, uburwenguzi. Sisi yagamba ni imanya kandi chicha ndeta kandi ja kumanambarara kore no manyangu or staff wa Mbarara City Council uri aha location committee uri mukuru w'abashobozi uri umuntu w'amani hano yo mu council otungire sente ko bwa muntu wose gatinde sente kumereze umudara isente zo zigari y'umugabo. Iyo tugita kitandukanye ibintu bifuri mu birere